Emlondweni yonke esiyenzeka kumaskandi, siyaqala ukubona umlando ophuthuma kaMzukulu. Njengoba ngishilo ukuthi this year umuntu ongaka-benefit indaba yoku-stream-a kuyomele abone ukuthi kahle kahle inkinga yini ayicinge. Sebona selibheke lento futhi TV lesibheka lapho udaba lukaMzukulu seliphinde labuya futhi laphana-ke kwi-page elilapha ku-Facebook naku-X, i-22 Africa. Lapha baveza nje i-summary yokuthi umsebenzi kaMzukulu uhamba kanjani, especially-ke uSpotify amaviki lapha awu-10 okhombisayo ukuthi yena uhamba kanjani. Week number 1 i-album ithi ngifuna into zami yathola 4.4 million, week number 2 3.5 million, week number 3 3.2 million, week number 4 2.9 million, week number 5 2.3 million, week number 6 1.9 million, week number 7 1.8 million, week number 8 1.6 million, week number 9 1.5 million, week number 10 1.9 million. Phinde yakhuphuka futhi i-album kaMzukulu. Kunokuba yehle iyakhuphuka, niyayibonela nani ukuthi yena iza ngamandla kangakanani. Lokho kumenze after amaviki ayi-10 washaya u-25 million 538,000 wama-streams laphayana ku-Spotify. 25 million, can you imagine? After nje 10 weeks, is 2 months, 2 months 2 weeks enjengaleyo, right? Lokho okumenze uMzukulu waba yini na, waba umuntu oshaya inike i-double platinum nge-album yakhe ngoba sihlanganise u-60 million 535,000 namaningi phezulu laphana kubani-ke online between Spotify and YouTube. Usenze nje u-60 million plus views and streams. So usuyabona ukuthi yena-ke lento esishoyo ngoMzukulu-ke iyiphi ekhombisa ukuthi yena umsebenzi wakhe ongaka awenzile omkhulu awukhipha nge-16 zika-October 2025, just before nje kube neMzukulu homecoming laphana-ke e-stadium saSolundi eMahlabathini. Into ethi ayibe kanjalo-ke njengoba nibona-ke nani-ke la ukuthi yena kuhamba kahle kanjani. Iy'ngoma kaMzukulu ziwu-10 ey'vela lapha ku-Spotify. Sithathe zona sasiy'hlanganisa nama-views akwa-YouTube, ama-streams nama-views lawa esiwahlanganisile. Njengoba niyibona-ke ingoma ethi ubugosti bami isihlanganise 10.8 million uma uhlanganisayo laphana ku-Spotify no-YouTube. Okwenza-ke ingoma yakhe le ibe yi-double platinum, cause ukuze wenze i-double platinum udinga u-9.6 million. Iwona-ke okunikeza-ke leya double platinum ubugosti bami. Iyona ngoma kuphela-ke esenze i-double platinum. Ngikhumbuza leyana iParis eyayenza yonke le mgilingwane ukuthi ishaye u-gold, platinum, double platinum, izinto ezinjengalezo-ke. Abantu bengayinakile leso sikhathi leso. Siyabonga ukufunda bakithi ukuthi nathi-ke sesikhona uku-understand kangcono. Isikole sibalulekile. Ingoma ethi uthando lwethu nayo futhi uma uyihlanganisa from Spotify naku-YouTube ikupha 8.5 million. Uma ku-8.5 million okusho ukuthi-ke iba yi-platinum, cause i-platinum eyi-1 ikhishwa-ke u-4.8 million wama-streams. Yes, 4.8 million wama-streams. Into ethi ayibe kanjalo. I-Firefighter nayo kanjalo isihlanganise u-5.7 million uma uhlanganisa ama-views akwa-YouTube nakwa-Spotify. Nayo-ke yini na, iyi-platinum cause ina-more than 4.8 million. Ukuthi umkhovu etsheni una-6.2 million. Umkhovu etsheni nayo i-platinum, into ebekanjalo. Kwazi Nsele ingoma yakhona ina 4.2 million, siyenza i-gold. Ngifuna into zami yenze 3.3 million, isikwi-gold plug nayo as a single. Zonke lezi ngoma ezihamba as a single, ngingakukhohlwa lokho. Ethi don't give a damn ina 2.7 million, isi-gold plug nayo. Ngelinye ilanga 2.5 ikwi-gold plug. Ethi na ngimele wena 2.6 million ikwi-gold plug nayo. Nethi-ke sekwalo ngikhiye 2.7 million ikwi-gold plug na. So i-10 lezi ngoma njengoba zivela lapha ku-Spotify siyihlanganise nama-views akwa-YouTube ebese-ke ikunikeza-ke lezi number-ke. Ningakhohlwa-ke again i-album isiyonke isiyenze 60 million plus
wama-views and stream. U-YouTube wenze 34 million uya ku-35 million, uSpotify na-25 million, naye ubheke u-26 million. Yilokho-ke abantu okumele bekukhumbule-ke. Siyibonga kakhulu-ke le nsizwa yakwaCeza yakwaZulu, umzukulu wakwaZulu. Iyarayima-ke le nto uma ithi umzukulu wakwaZulu. Okay, sesodibana ngokuzayo sesizokhuluma ngomunye komsebenzi khona la kwiNdlovu Soweto TV. Sibonge iy'namba ey'ngaka esingakaze siyibone before. Sike sayibona-ke iy'namba ey'cishe ey'fana nalezi njengoMenzi, because uMenzi wenze u-50 million wama-streams lapha nge-album yakhe Sesiguga. Umzukulu naye uyasondela-ke naye ngeyakhe ngamaviki nje less than 3 months esiwushayile u-25 million laphana ku-Spotify album yakhe. Okusho ukuthi khona-ke esisazokubona okuwumlando. Bafowethu, ama-album anjengalawa benze sure abantu ukuthi ena bayawafaka kuma-nomination akwa-SATMA nakwa-SAMA, maybe nako-Metro, asazi. Bezama ukuthi bebone angeke kulunge kuqondane, because asebenza kakhulu la madoda, zisebenza kakhulu lezi nsizwa, umsebenzi omuhle kakhulu, uyancomeka. Into enjengale asikaze siyibone-ke nanganini nanini, kodwa-ke siyawabona ama-record lokhu bewaphula bafowethu kancane kancane, bokhuphula nomaskandi bobeka ebalazweni. Nama-monthly listeners mahle kakhulu laphana-ke ku-Spotify kuye umzukulu. Nisakahle siyodibana ngokuzayo.